Mladenovac Topola. U selu je crkva posvećena svetom proroku Iliji iz 19. veka. Markovac, pored crkvine, ima još jedan zaselak Baljevac. Pretpostavlja se da je tu za vreme vladavine despota Stefana Lazarevića bila crkva. U porti ove crkve umro je despot Stefan Lazarević. Prema žitiju despota Stefana Lazarevića, koji je napisao Konstantin Filozof, ovaj srpski vladar je umro 19. jula 1427. godine. Na mestu gde je despot izdahnuo, njegov pratilac Đurđ Zubrović je odmah posle smrti podigao kameni obelisk od venčačkog mermera koji je sačuvan do dana današnjeg i na njemu je čitljiv uklesan tekst o tom događaju. Poštovani gledaoci, kao drugu lokaciju današnjeg projekta Evropskog kulturnog bisera Beograda gledamo i slušamo priču o mestu Crkvine i priču o spomeniku, to je skulpturi despota Stefana Lazarevića, a nalazimo se upravo ovde u porti crkve Svetog Ilije. Stefan Lazarević, poznat kao Stevan Visoki, bio je sin kneza Lazara koji je sa titulama kneza i despota vladao Srbijom. U svoje vreme je važio za jednog od najboljih vitezova i vojskovođa, a njegova književna dela ga čine jednim od najvećih srpskih književnika u srednjem veku. Nalazimo se dakle u porti crkve Svetog Ilije u Crkvinama. Crkvine su zaselak sela Markovac, nadomak Mladenovca. Ono što je interesantno, dakle, i po čemu se posebno ovaj kraj odlikuje jeste upravo spomenik koji je postavljen na mestu upokojenja despota Stefana Lazarevića, sina kneza Lazara. Ovaj spomenik, koji je inače izrađen od belog venčačkog mermera, postavljen je 1427. godine, upravo smatra se neposredno po njegovom upokojenju 1. avgusta, odnosno po starom kalendaru, gregorijanskom, dakle 19. jula ili julija, kako se to u starim ispravama govorilo. Naravno, kada se govori o srednjovekovnom Beogradu, veoma je važno reći, dakle, da osim vezivanje Beograda za vladavinu kralja Dragutina, taj drugi veliki period, zlatni period, dakle, u kojem je cvetala i umetnost i arhitektura i književnost, vezuje se za vreme vladavine despota Stefana Lazarevića od 1377. godine do 1427. godine. Postoji čitav niz priča koje se najneposrednije vezuju za ovog vladara, koje su inače sačuvane od strane njegovog biografa Konstantina Filozofa, odnosno Konstantina iz Kosteneca, koji je ostavio za sobom više spisa. Jedno od tih je skazanije o pismene, odnosno skazanije o slovima, odnosno o pismu, i između ostalog i biografiju despota Stefana. On nam zaista ostavlja čitav niz divnih opisa despota Stefana i uglavnom se za despota najneposrednije vezuju epiteti kao što su premili, preblagi, premudri, između ostalog to se i nalazi na ovom natpisu, dakle na kenotafu. Ono što bih najpre želela da kažem jeste da je kenotaf postavljen na severoistočnoj strani danas, dakle severoistočno od ovog hrama. U to vreme kada je postavljen, sasvim izvesno nalazila se jedna srednjovekovna crkva koja se može vezati i za vreme vladavine kralja Dragutina, svakako za vreme vladavine despota Stefana Lazarevića. Naravno, mi to ne znamo budući da ovaj arheološki lokalitet nikada nije iskopavan, kao i još neki lokaliteti koje ću pomenuti. Činjenica da se ovaj region, dakle i podkosmajski deo, najneposrednije vezuje za despota Stefana Lazarevića, govore nam i neki toponimi. Tako se ovo mesto zvalo Glava, između ostalog to je isto zapisano na kenotafu. Nedaleko odavde se nalazi i Razbojište, lokalitet na kojem se veruje, dakle, da su se vodile takođe neke borbe, u nekim izvorima čak piše, dakle, i borbe između despota Stefana i Brankovića, koji su ga potom i nasledili. Na arheološkom lokalitetu, koji je kao takav i registrovan, ali nije iskopavan, pronalažene su, na primjer, neki delovi poput bronzani ostaci od strela. Dakle, sve to govori o onome što nosi tragove te zaboravljene viteške prošlosti. Nakon očeve pogibije u Kosovskom boju 1389. godine kao maloletan je došao na vlast uz pomoć majke Milice Hrebeljanović i vladao je do svog punoletstva 1393. godine. Kao osmanski vazal,
mladi Stefan je predvodio srpske pomoćne odrede u bitkama na Rovinama, kod Nikopolja i Angore. Posle bitke kod Angore je od Vizantinaca u Carigradu dobio zvanje despota 1402. godine, a krajem 1403. ili početkom 1404. godine stupio je u vazalne odnose i sa ugarskim kraljem Žigmundom, od koga je dobio Mačvu, Beograd, Golubac i druge posade, a kasnije i Srebrenicu. Bio je veliki pokrovitelj umetnosti i kulture, pružajući podršku i utočište kako učenim ljudima iz Srbije, tako i izbeglicama iz okolnih zemalja koje su zauzele Osmanlije. Pored toga, on je i sam bio pisac, a njegovo najznačajnije delo je slovo Ljubve, koji se odlikuje renesansnim crtama. Pored književnog stvaralaštva samog despota, u ovom periodu su između ostalog javljaju i konstantni filozof i Grigorije Camblak, a razvija se i bogata prepisivačka delatnost, poznatija kao Resavska prepisivačka škola. Srpska pravoslavna crkva ga je kanonizovala 500 godina nakon njegove smrti 19. jula 1927. godine i slavi ga 1. avgusta kao svetog Stefana, despota srpskog. Uspomena na njega očuvana je i u srpskoj narodnoj tradiciji koja ga pamti kao zmajevitog junaka Visokog Stefana, ne samo na prostoru u kojem je vladao, već i na znatno širom prostoru naseljenom Srbima, a za njegovu ličnost vezana je narodna izreka i ti možeš i konj ti može, ali ti Bog ne da. Činjenica druga, dakle, da imamo i drugi toponim osim mesta Crkvine i mesta Glava, jeste i Zmajevac, isto ovde podno Kosmaja, koji se najneposrednije vezuje za despota Stefana Lazarevića i njegovo pripadništvo viteškom redu Zmaja, budući da je on u osnivačkoj povelji naveden kao prvi vitez među jednakima svakako. Kada je u pitanju ovaj spomenik, prvo sama, dakle, njegova forma u obliku obeliska, dakle, sa piramidalnom gornjom konstrukcijom, vraća nas na onu, da kažem, prošlost iz antike, kada su se i podizali obelisci i između ostalog to znamenje antičke kulture i antičke umetnosti, dakle, kada su se veliki monolitni delovi kamena, dakle, koji su stilizovani u obliku obeliska, prenosili iz Egipta, izrađivali su se i u Rimu, potom su preneti takođe kao tradicija i u Vizantion, odnosno u Carigrad, današnji Istanbul, nešto od toga je i sačuvano. Svakako, prvo, takav oblik kamena nas najneposrednije vraća, dakle, na tu antiku. Kada je u pitanju despot Stefan, čija književnost i umetnost na najneposredniji način zapravo čuva tu antičku umetnost, ali uklopljenu u hrišćansku formu, ono što je oblik hrišćanskog bogosluženja, pravoslavnog, razume se, veoma je zanimljivo da kažemo, dakle, da ovom spomeniku prethodi onaj spomenik koji se pominje na Gazimestanu, a to je zapis na Kosovskom stubu, o kojem mi danas, osim sadržaja zapisa, na osnovu izvora prvog reda, znamo, dakle, šta je napisano, ali ne znamo kakav je bio njegov oblik. Vrlo verovatno je ponavljao ovakav oblik. Tokom svoje višedecenijske vladavine Stefan je uspeo da osnaži Srbiju u svakom pogledu i period njegove vladavine predstavlja poslednju blistavu epohu u istoriji i kulturi